Dani amweri y'empaka za Possumus League ezanirwa mu kishaye kya kinawo muri Kampala aho timu ya Athmaka ehendiye n'obubonero bwingi kusinga ezindi okutwara ekikopo. Athmaka ehendire empakeze ebembe n'obubonero 19 ekuratirwa ba Kebson tumanyane eine obubonero bwa 18 Momosane ebire eyakashatu n'obubonero 17 Masters eyakana n'obubonero 15 Juventus ebire yakatano n'obubonero 14 kandi Rwenkuruzo eyire obubonero 4. Abazanire kurungi omuri jeji batungeza certificate hamwe n'emidali na timu ya Athmaka etungire emitwaro 30. Nisima mnonga aba Possumus League chamakanda aba hamare ejirigi ne joining abana abashomire chamakanda emyaka yona kandi itwene tuyamba nko mu security na nihanga abana kuba bari busy bakuza gukora crimes. League of course netandishire tuyo mu 4th edition kokano reba omukutanga kwitu aho twishire tari habi aho we have done a lot of things tweberireho nka Possumus nka Possumates to making sure mutwapuringa abandi abantu. So I'm very sure of course this edition here it was the most challenging edition aho ekikopo cya determined ndam nyine ebyo bikiryaho timu ya Fireballs esingira ya Tigers agorisha twarubusha omuzano gw'omukago okuzanirwe acanyamiti obora goro za Tigers eyo kubanza bagitebera mu cweka cyo kubanza kandi ezindi ibiri bazitebera mu cweka cya kabiri. Zobechiya abonshi twaruzinga because twantulaking mu ba defenders bitunga basatu babataro kandi ekindi twasubiza kusanga ngu twatune defense twakwata wing twamusamisa defense twakwata winga twamusamisa midfield so kugira ngo bona babataro babaruire binenoka so game yerizo bancho cyarita yatutera siri nirko so far umpira gwagendaje pira twabasa kwantu kusinga gorisha tari zoro timu yite twirene tegeka kulungu mnonga tukora training tukwatagana so ekitwantu samba twantu kimanya nani mayanta nasi umpira winga wanyi nako bayagenzere